ay kini-kini na sakal met nga rod na lawag di kayang na uyawak met iti kunak ngem na uyaw pay la isuna mauyaw na tuy agong ko ngem dulpak met jay agong na lipat lang nga ruden akin nga to pay ti abot na itanan ko nuwag todo taamangan makasilot isuna. Nasalaw ko at permiti uyaw na bakit tiro pa na ken rip-ripay tingipan na uyaw nga talaga nyan di na amo ti bagbagi na at itog ti subsub na nangisit bay ti gugon na ray na ti pilingera awag da day kanya na napuskol ti make up na kaposkol met tirupa na narigat nga ornosan taadunay tilig kakong na numagnay kini-kini na sakal met nga nalawa ti kayang na uyawak met iti ko na ngem na uyaw pay la isuna mauyaw na tuy agong ko ngem dulpak met jay agong na lipap lang nga ruden akin nga tubay ti abot na itanan ko nuwag tudo taamangan makasinglot isuna kasta tilangan na tay babae nga permiti uyaw na tsaka denggan nyo tuy kanta panggit ti paspasama dagiti galat ken sursuro nga permi analaan paspasagit ken inapal ginura ken inapa awan pulos ti babainda iposta pay ta Facebook da tay tao analaing unay ama kiapa isuda no kuwa tay awan putno agagayan na tay tao analaing asuma uting iwat na isuday ta tay parabitab chismos at kalsada tay tao abyangot agsisiim ti obra na tay garaw ken tignay mo isutsang kasipot na uraen na ka abigla-bigla uray awan gap-gapuna isuday tay agbibisin at kadakets nga apal na denggan nyo tuy kanta panggit ti paspasama dagiti galat ken sursuro nga permi analaan paspasagit ken inapal ginura ken inapa awan pulos ti babainda iposta pay ta Facebook da tay tao analaing unay ama kiapa isuda no kuwa tay awan putno agagayan na tay tao analaing asuma uting iwat na isuday ta tay parabitab chismos at kalsada tay tao asadot kenawan no kubrana isuda kita tay mang perperdi day tati
lalabit, may saka at ladake.